Sky TV irakariye abantu nyenda kwakira mwana wanje uri kureba Sky TV kandi kusima mnonga ko atandukanitwe akoraje Edwin hamwe na Olivia Kamsime in the morning show ibakweta Morning at Sky kandi kusima ho kurebera abantu bitumwe n'abaryoko abari mukono abari abari Chegegwa abari Kisoro abari Rwanda abari muri Tanzania bakuru nyankore abari muri Kenya n'imo kwasagwa mu tugambira mu hururu nyankore kandi abari social media platforms abari ahero muri Dubai nkahimwe na twasima mnonga kandi twehiriye kubahereza umuringo muri kwetenga na mnonga umuri nyankore rukiga runyoro rutoro aho kwa twenda kombeka ihangari yitu tukaryombekera aha magezi tukaryombekera aha information ukumanya nikikuru mnonga kandi utikwa kumanya wanumanya ururimi kanaka ukabana mu wihira cyo kwenda gukora mukashishaka kandi twagira umugisha gwamani twagira umugenyi watutayiraho umwami Winston Rwakanengyere Mwine kandi naje kuba nayanjura kukizaho konka ubwo muntu ni politician economist ni mushubuzi no murisa no muntu w'ibintu bingi byayine byari kumanya kandi byakorera ihangana bingi ne byari kumanya munaje kuba tugenda tuganira hanshoka stars zimwe na zimwe kuka tsaganira na mnonga aha bintu byamate nko murisa kandi nko mushubuzi twenda ganira aha bintu byamate abantu bingi uko barahone betombita abarisa ngo amate ngagura shiringi 3 burire hamwe okwe umurzangoma na ngoma za nakasekeru wero side zoko hina mateminji ngo abamwe bagaguza bibiri ngo tozifire abamwe tureba nibagata nangwa na muri rukasharo mundebira hina ibagasire mu ruguto rukurga abakurga kashonji barenga batakashikira muri itaraho ndebira mate bagata erore yona konka mate hatangagura shinji bishatu ko kuza hoteli hoteli zimwe ziguza chikopo shirinje 15 konka akakopa kace shirinje 15 konka kuza kugagura umuntu shirinje bishatu yogurt negura nkoko bire negura shirinje 15 shirinje umutwaro shirinje 13 shirinje 12 konka ichikopo chamate cyo kiguma kigura ahansi amiza akacupa kamizi amizi nyabwiza kuba kujya bagiho ko mu gerani bagiho mu nshuro bagihanka yo mu stream zoko ngwamate amizi mills bitano ninga mills manyazingahi izitakwikana leta zozugura shiringira 10 ahandi baziguze 12 konka amate bagaguza shiringira 3 amashita kuko zagura ciro y'amashita kandi yeguma iriyo metware 2 nuko yongera konka amatiga gura shiringi 3 so abantu ronto ebuza hariho problem ki hariho ikintu abukwa mateminji hatiginwe abahinde nabo binde za factory nabo binde ki so tubasa gukora ki kureba ngo amatago gagumana gagura nangwa na many times na nebitoke hino kuba biri aha level ejo nabushanga ibitoke nibugura hansi mnonga konko shanga mu hoteli bitagarikire hansi so nka government netekwa ne mwoga kigwe kubasa gukoraho nkabashubuzi bine mwoga kigwa kubasa gukora nkabarisa twine tubasa gukora ki kureba ngo amategi tugaguma gine megamakinga na ubuhereza kandi ubutushango mishopo what can we do itwe kabantu twakwakira sebo yanjure Regent Sky TV irakari abantu kandi abantu bingi bakureba turyasuzuku 077 kandi turi na Star Times kandi nabine free to air na mnonga abantu bakampara bona na za mukonoko tibona baturebera cyane yanjure abantu kandi tugumze ebare Edwin bakunyakira amazina Winston Mwine Rwakanengyere nimbaramutya munonga kashishekeri izoba kandi nashemerwa kwija aha program egi kandi kwajana aha bintu byamate wayanjuraje ebintu byamate okukira munonga ebeeyi okugumana hinduka buri season nehinduka buri season nehinduka mbwenu kwenda kucyetegereza
naba ninyenda ngu mbagarire nyuma tubanze turebe aho turigire business egi ninga dairy farming ekatandika numangu tukatugira ente zitu z'enyankore ezabe zitereza rite 2 rite 3 konka abajungu nibeija bakolonizing nka East Africa bakasharamu batandikira Kenya umurukumo rwenda n'eshatu Lord Delmere niwe yatandikire niwaretse rente z'enjungu ari kuziha New Zealand na Burayi UK kuyaziretsere nangwa kahwiriho umwaka entezo zafa abo kuba conditions zikazitarunungi konka tararekeiraho yagumzamu no promoting dairy farming omuri Kenya kandi no basa kumweta godfather wa dairy farming omuri Kenya konka abajungu baretsere dairy farming babaganisamu Kenya bagira ngo Kenya producing amate Uganda producing ente z'enyama nicyo no rebera za ranches zizona zikaba ziri eza producinga inyama bareta ente z'enyama bareta borani n'ezindi n'ebike bindi mbwenu rukumo rwenda bernena or thereabout Kenya yatandika cooperative yo kubanza Kenya Creameries Cooperative Uganda ubu itu tukatandikire kureta ente z'amate zikijwe mu myaka ya nkaga n'ekitandika za retwa gwabera minister karekaho mugenzi karekaho niwaretse ente zo kubanza ez'amate konka zagoma zinamana make kwisya rukumo rwendo myaka yanshanju umbwire byobo amate bagagarga Kenya garkwija nkahi mu Uganda bargo bageta amate ga Kenya agatafa mbwenu twija kure twareba resumption ya dairy farming umbwebembezi obwa President Museveni yataho muranga muhango arikwena ngo abantu bagire ntasi hati ebirebyo numangu tukaba government eriyonetebe kanisa economy kandi niwe yatandika no kwigura ubutare kiba kweta liberalization kuya liberalizingire konka ya liberalizinga eteine farm base ya cooperative movement cooperative zaguma ziri very weak kandi ba processors abizire baba too powerful ekintu cyo nuko cyosire kwisya hati ntureba cooperatives no buzaraziriho konka zine amana make omukatare kandi ba processors bina amana mengi omukatare mbwenu turiyo mu free market economics nangwa mpurire nabanda ba government n'abakigamba huko turiyo mu free trade turiyo mu free market nahabwecyo toba turiyo mu free market no manyang prices nizoba determined by demand and supply ubwingi bw'amate na consumption nibyo determininga prices konka nubutara turiyo mu liberalized market ninga free market ndustekwa ko batwine eberagiro ebikureba unibisanitizinga akatare nibitaho fair competition nyo kuko bani ndeba ngo hati market eri imperfect eter balanced ba processors bina amana mengi tiko basa kugambira aha abakwati nkine bubukakafu konka kunko bani ndeba ngo prices ezo bakwereza ninke kandi umuntu uriyo nanyigwa na farmer so mbwena hati naheza kubaha background ejo nanyenda ku hati kugira ngo hati twemerere nkashiturahi icyo bakweta situation analysis hati itunka dairy farming dairy sector ya yitu ya Uganda twemerere nkahi icyo kubanza amate amengi gariyo mu southwestern Uganda niyo production empangweri kuko zo mu what they call near east no kurga jinja kugendera kimwe kuza ebeeyi kurgayo
kuzaka muri ejo nubagita niya east ejo tegira amate in fact ko korga wazo mu restaurant ningo mu hotel bakwereza umukaro awenki amate ni mengi umishweka kimwe kihanga kandi umishweke bindi gatariyo ko kuzo mu northern waza uko yona west Nile nkahi no shanga amate gatariyo icyo nicyo kubanza hata mu economics ninga umu marketing hatwoza kutunda ubanza wigusa akataraka kawe akuba kweta domestic market hata domestic market yeitu neje market je ya Uganda ni mayango hati aba ba processors bene cyo bakweta export oriented marketing bo bari no exportinga amate abo kuba sente muzazi nyingi z'abantu batunga kunka export markets to kubasa ku depending aho munonga hagire cyabaho tukabara kushoza amategeitu amate tugatahe niyo nje naningerera ngo cyo kubanza tubanze turebe muno buturantu exporting abo kwenda kutunga foreign exchange kunka turebe na domestic market nayo twaji growing marketing cyo bakweta current product current market niyeji domestic market ejeje on point yo kubanza point ndijo twenda turebe functional dynamics dysfunctional dynamics ekikora nkiha ekitakora nkiha ekikubasa ku improvingamu nikiha so nyo nuko teka ntumbwenu one twine a very powerful market player processor ba processors are very powerful nangwa abandi nibagira ngo nuba controlling price up to a certain level abo kwa no mayangu businesses zibanzenda kongera ikiba kweta share value ninga share capital share value nahabwe cyo bono bareba munonga profitability cyo kugerera hati itwe kaba farmers twaba twiniraka twinamana tukubasa kongera hakabaho a balance in the market tukabalancinga amanda processor and icyo tubasa kukikora through cooperatives zeitu zuru wiki abo kuba ito twenka tukakwatanise tukamanya ikicimeye kuba ntukora abo kuba abantu abo kuba bakwatanisize hamwe nubasa kugiriraka kandi bakagaruka bakagira amani so hatko kuba nogira uti ekiri gukora nkiha ekiri gukora abo kuba ko kuza kushanga gukashanga ngo hatwine billions 3 z'amate no manyangu engiri ya president Museveni ekozire hati ekizube kitwine ni surplus ninga glut kugira ikintu ekingi konka twine shortages twine scarcity so hati ekyo nikizubu kirungi so hati nicyo kugerera ntumbwenu nti cooperative zeitu tugezeho tuzongere amani kandi nyine some thoughts ezinyine zikutekateka okutwakubasa kongera ninga kubalancinga akatari icyo kubanza tindi kwenda kublaminga one player abo kuba stakeholders on direct sector ndingi on business haruki bakweta value chain no mugasho gw'amato kujyana gweyongera kurga aha farm kuza aha barking center ninga cooperative kushikoa processor garka kushika aha final consumer through an outlet ka supermarket so hati buru player ninga buru muntu uri yo mu that value chain ninga ejejo value chain ejo ashemeye kuba nagira iki yakora ekikuza kureta mu gasho ninga kongera aburungi bwa sector icyo kubanza tindi kwena kutublaming ba processors ngo bathereza pricing kandi obuyito nkaba farmer amategeitu n'amarofu ninyenda kugambira ngo ko kuza comparinga ekiba kweta productivity per acre ko kuza kureba Uganda waza kureba Kenya waza kureba South Africa eka emwe Uganda ne producing a little kikomanyisa ngo ko kuboine eka zigana no bano producing liters igana obwano ko free range omuri Kenya eka emwe no producing liters 3
kandi hati ko kuza kureba South Africa umuri ekemwe ne producinga liters 10 meaning ngo ritigana zija kumuhereza liters 10 z'amata ubu turi free range. So hati tweka ba farmer tukoreki abenshi amategeitu nubagagura barikugira ngo amategeitu n'amarufa nahabwekyo ebeeyi yitu iba kutereza eshyire amata gutubahereza hati harwo ikintu kibaye baretsere nubaketa quality based pricing. Hati pricing strategies ninga abantu pricing habo icyo bakweta cost plus kibanje manisa cost of production kugaruka kugitaho profit ninge cyo bakweta markup. Then harwo icyo bakweta market pricing price eje kugenda nakataraka kubakaro ejo hati market pricing ito niyo turu nicyo kurebera farm atakubasa kujya ati nyowe rita naji producing abo ashingiye bena ninga bishatu nataho markup yashingiye bibiri so ahashingiye rukaga nimba ni meeting aki profit hati siko kiri. So konka hati harwo icyo bakweta quality based pricing no kuyonja amategawe amatega kaba marungi ukagambira process ukagira uti ningo kuba nagura ryo no amataganje gari umutindo gwa higuru nahabwecyo nishemereye kutunga esente zikukiraho. Tugire kureba Kenya aha abanolbruku tunolbruku bajya ngo amatega Uganda tabakigenda dire twatere nuru nkareba twaza garondera katare uko muzamoroko kandi abakenya ubu bagumza baje ngo n'ibicoro byanyu nabyo ngo numbyana kakubingo ngo babirimo bitandikirege ngo nuzamo aflatoxins ngwimwe muri yabarofa kandi ubu twine ministry ya trade twine ministry ya agriculture twine aba UNBS twine systems so abwenchi twinde ubwo wakireta mu bito matagitu amwe nigabura mu akantu umbintu byo kuyonjwa abwo bantu bakama ente amabera bokamisa abatakamisa byoma bokamsengaro ubundi amate entete bari kuzi no shot culture kuziyonje no shot culture no shot ente tosheme kuba nozogesa mizi culture ente tosheme kuba nozogesa mizi tindi kubanya bwinchi twe amabere gente tarugozi ya muhako tutagusimura bwinchi twe to producing abwinchi tukamera yani ya muntu ya kamera umucanzi ya no muchebe yaba no mukapeiro yaba no ahar kamera ho na bwinchi problem nebegiya hati nyoni nagira ntebintu nibibiri functional dynamics dysfunctional dynamics ebikora nibiha ebitakora nibiha ebitakoraje turundo mbazi gwabyo ebikoraje tubyongereyo hati nicyo nagira nti ntwenda buri stakeholder aharengo rwakabarho aha level yona yakubarho ntwenda ngo ayongere umugasho omumati nicyo nakugirira nti hati farm zetu namazima ibyo gamba nikiretwa abantu okutegesibwa je nangwa SNV na government egerezeho kwenda kushomesa abantu konkati kimazire ntwenda ngo government eyongera mani extension workers abantu abakikahariza farm bagende babatayire babashomeseza ha farm babegesezaho bakoreza workshop bengera abo kuba really itontoreba ngo ekintu cya price ntujya ngo it's only a factor of demand and supply nga namazima tukugira ngo ubwingi bw'amate nisheme ko niyo determinant ya price icyo nacyo nyenda kujya kushikaho mu economics hatwo kuburi free market economics ushemeye kureba ngo hariho fair competition hati nyo kuba nindeba nkanye nango n'abantu abandi no bareba ngo hariho fair competition kandi ko hariho fair competition awenchi the market ter balanced awenchi processor are too powerful awenchi ngo kudetermininga ki no toko basa kungambira ngo no bano guza shiringiro 15 ninga shingiro 12
omukwezi kwa munana omukwezi kwa mwenda noguza shingi 5 hati production eje yayongeraho munonga etyo kukatinga down price neya so ntwenda ngo turebe kandi tushabe government hariho kibakweta antitrust laws ninga competition policies hati ko kuzanka Kenya waza no mahanga gandi agintroducing free market economics beine eberagiro ebi kurwanisa dumping ebi kurwanisa price fixing ebi kurwanisa monopoly ebi kurwanisa kureba ngu really akatare kaba balanced kandi rero amazima garugo farmer nuwari on the weak side tahini iraka tahini mani cyane cyo kubanza ecya kabiri nagira ntati kubantoronda ikikora n'kitakora twine kureba tukareba abari mu katara bandi ba players n'abahe hata aba ba barkers ni ba cooperatives abandi ba middlemen abandi bene za kurazi abandi baguza amate garkuldi abandi nibaguza amate garuwom kunkabona niba collecting amate collecting yabo yamate yiriyeta amata gubaza kwisiyayo bagasiyayo gari muringoki icyo ne cya kabiri so ntwenda kureba processor ekihango kiyakora kucyaginga shinge 13 abo kuba at the end of the day kuriya supermarket nibacaginga shinge 13 lita we ekiyagita hwaho ekikuja korekera kimwe ngo naza kucyaginga ezo zona niki abo kuba hati tukumanya processing cost ye tukujimanya abo kwa buri processor aine capacity ye cost per unit of processing nesta kushana ritazi emitware 3 na rita emitware 10 so ito tukubasa kumugambira tukadictatinga tukagira titi charging a sentence abo ko becyo nacyo kira against free market economic ninga economy iturumhata omwami Winston wanogamba history kandi history yo najikunda diary amatago kugazire dalmeya kwija kwika hatijo chikubanza ngenda kusima ochitinsa president Museveni ahabuku encouraging abantu bakatamwa amani mukutunga ente zenjungu kandi ba government ikataho no kubashyira abantu policies zo kubabashyira kugira ngo be improving mbuye ntaturi nitubasa ku comparingwa no buza Kenya na South Africa zo kutukiza konka nitwe turi mu muhanda konka kano shotine ubundi ubuntu obukuburamu ubundi bwabire burumu kare na mnonga government yetakizire ubwabe burungiho akamwe naka cooperative twatwine banyankore kwetere nabantu bino mwana gwabo ababe bine coffee marketing board hariho system kore babahinje bomwani ahabo kubo bwihaka hatariho diary yamani twatwine Uganda Diary Corporation konka eketine mani ahabo kwa matega kagarmaki mwe hata matega bire menji ahabo ntitakureba cooperative y'abanyankore bona abo jintura nyabushoze ine yayo abesigana kashare ine yayo abakanyaryeru binakabo basekiro bishatu abawizwera binakabo abacenshama abarubaya binakabo abo ntitakubasa kugira ejo cooperative society ngukutwaye twine banyankwere kweterana ikirye kintu cyamani umwanya go mantwetombitira umuhindi ninga other big companies zikuruga hero abo nkico kirembere cya kabiri n'icyo wagamba ngo government yongere mu abakozi extension workers ubona ko ubwo maybe no kugira ngo bunda babibinente shana bakabara bakitinde kumanya konka umushaho wahagomborra akata ya irente ukakahabaho ubona ko konka kanusho tatu n'umushaho n'ubwari ahagombora yanyuke yarbaya
the nearest place nkama kagetorire gomborera nawo nkate bari kumanya no bwari extension waka taine man we gomborera taine man go kumwohereza ngo aze kurondente kurambrente kanoshuti natura hagomborera wanoza kumwiha yo note ko kuba innocent kandi government iri kumhereza facilitation yo kora umurimo gwe kanoshuti hato wa agriculture no wa veterinary manyana bahi emirimo yabo yum office omwo techiba extended to the farmers. Okay, ebintu birecho kubanza ko spirit ya cooperative nungi ko kuza kora amahanga go na India waza kureba gamahanga ga Denmark wareba Holland wareba New Zealand wareba nkahi dairy farming ekaba mostly uplifted our cooperatives abo spirit yo kwatansa. So cooperatives zo ni shabanga government zitema managiro mukono ahabo kuba cooperative ngira karya y'abantu kandi hatariho there is an emerging what has emerged ninge kizireho tugizire ba middlemen bamani munonga bene sente zikushirana na cooperatives ahabo kuba government cooperatives ntshaba ngwe yongere umutindo yongere mu kuyakubasa kubata musente nango mbe nitekateka ngu yataho fund ejo condition yeji ntwenda corporate governance twenda ngo boryaho ogira um cooperative wagitegeka myaka 10 wagitegeka ki no manipulating eberagiro no giroti elections ntwenda habeho corporate governance. The government ejire hati abarateho nteka nungi yo kumanaging ezo nija kutunga access aha fundage aha sentenje cyane cyo kubanza. Cya kabiri tumazima ngo umbwiro bo bwahwireho cooperatives zikaziriza amana munonga hatwo kuza kureba cooperative movement ya Uganda tumu diary yo kana muza sakoze zindi naki eriyo ne imaging kandi ekikworeka increase in production hatu no production ituro hati ni billion 3 muri tukakitakabahoga. So kwa hate cyo nacyo kizere n'ikizubu ecyo kurondo butari aza Kenya nuko katare ka Uganda kahangwa kamate konka Kenya ino kuyatwecangireho ahabo kuba bo amate no baga producing expensive kandi itwaha amate ahantu bagagura hansi hatoza kushanga process ine competitive advantage kwa kutwara amate omukatare ka Kenya aga dumping. So njombe ningerera ngo okwetekateka ho munonga ngwitwe amatega Uganda president kanaga ambaha integration ya Africa ya East Africa even ya Africa later on tukatandika no kuintegrating obutare markets hata nka dairy farming nka dairy integrating atuta mbe niyo nitekateka ntomwa go kuruga aba Kenya farmers ba Kenya bakagumana bashanka nkaba competing munonga ninga kwanga amategeitu abwenchi takwe integrating cooperative movement yitu okashanga ngu aba KCC ninga cooperatives zinde za Kenya twihayo member tukamureta tukamutako mpara akashitamaha board yaki ya para tukekireze zo cooperatives za Kenya zikainvestinga mu cooperatives zitu za kutara twine processing capacity ninga capacity ndijo yona hata bakagituretera habo kuba kuturabe turi habo tuzirwe hamwe hatu twenda tubakatarika tuzirwe hamwe twe n'aba Kenya na Tanzania na Rwanda na Burundi ikanda to kuzarwa kumwe utakunkiza kunta mu cenge cyawe utakunkiriza ngo nze murutokere wawe hatu kuzarwa hamwe kwabura kakwasigara umwanya nangwa nyowe nkani nkiriza n'abantu ba Kenya toko basa kwikiriza oine akatare kawe ukikiriza abantu bakije bakadumpingamu amate at a low price nibo bakudriving out of business. So bakaba bashyikire konka nyoni ngira ngo government eteho ekiganiro kirungi n'abantu ba Kenya inangwa hine new strategy formulating the East African market the East African milk belt
East African Melt Belt neyo kuintegratinga obutare tubutare bonko bw'amate na n'obundi nyo ninde ngo really what can bring East African community forward no kuintegratinga obutare and through products hata noranka Kenya export market yabo ekukirayo ni Uganda aho nki mwe exporting ibintu kunu istutakubasa ku exporting oko ukashanga ngo haruho imbalance balance of trade and balance of payments hati twabasa kwikiriza tukajya sinumanya agana amategeko East Africa katurondo butari ahandi tubanze tuintegrating iki systems tutandike no kwihaho suspicion rero bakana bagera ngo bitshona Uganda agamategona gargiri haba Kenya mutikiri kubasika ngushana no leta powdered milk bagataburira hati kuko boine members aba Kenya bariya boards za no bariya ebintu okubukugenda ekyo nkihaho suspicion nkitandika kureta no kunda na friendship nkitandika no kumanya ngo hati agamate n'ubudanta producinga konka processing plantage njine msheya ekyo nyo nicyo nani ndeba nka ekikubasa bukuba Kenya nije gumeri akatare keitu kahango kamati abuko bene deficit power should be over I think like 2 billion or 4 billion I don't recall the konka bene akatare kahango hat kwitokutura twine competitive advantage yo kubasa producing agamategona bona we bene competitive advantage maybe to finance or to experience or to what abanje batakubireza tukakuwatanza your idea on have extension workers bahikiri tubar properly facilitated tubine mashita tubine umushara muki kandi ba scientists bashomire hano ba vet doctors konkana bashashurwa esentengi government ine kubarebaho nkabo ba scientists bona okuba kugira bata okuba kubaye abo kubecyo nce kwija kureta umutindo dairy farming yitu umuntu akagira umuhimbo go kwija kutaya iraki farms akakora reports hari n'ikindi nangwe kimbe nitekateka hati noreba nka some of these countries as developed bene cement banks bene system hati nkaba harwe nebe ineki cement bank ya burinte buri kikakenti bwizubwere inendijo eje hati ugira aba inseminators were properly trained kirete costs zo kuza ku keeping enemy njungu ezenungi kwe kurwara ha mashioneta kiri productive so konkambwe necyo kandi nacyo kikendeza handwara enemy nayo ne turaki nereta endware zinde kandi neryana mnonga kandi nerwara yabe especially year delicate so mbe nikirebe cyo nacyo tukiteka tekeho tukitema amani okay ya chine omwami Winston Mwine Rwakanengyere kandi tiyo tuganira aha bintu bingi na mnonga imwe abarisa abakurisa ente zamate amategeko tutekwa gateka tekeraho je tukumanya abenshi Kenya iyo ne muri rwanga amategeko bono batwaza bata abenshi South Africa ne tukiza abenshi ahandi katwine ba minister katwine abakugu ababishomere bukuba kwijoko batuhira yo ki kandi twongeraho ki itwe nk'abashubuzi rather itwe nk'abarisa itwe twine mwoga ki abenshi abantu bagira ngo amategeko kutugatwara aha international market abajya kwitwa gitu gaba marufa tusheme gukora kitwaza gahindura amayonjo roro yitu ne hana mnonga hatinka bwenjora zikugwa abwe osheme kamera ryawe osheme kubanda twazwa batarata ahente zo kama ayisheme kubra zirara hasheme kubahara hata those are issues as tugenda tuganiraho kwenda ku improvinga amategeko kandi ko improvinga amategeko okuguzubwa kibanje manyisa ngo improvinga ahantasiya yamaka kandi wa improvinga aha capita income yihanga ahabo kuba itwe yihanga ryitu backbone yaryo ne agriculture kandi agriculture mu byo burisa no buhingi bwinta tuyuntugamba aha burisa na mnonga amate gaitu ahabo kuba abantu uko barono barra n'amategabo ngagura shinje bitano ngagura shinje bishatu kunkuki zo mu hoteli ekikopo emwe hoteli negaguza shiri nekiguze ku mitane nijo nekiguzo mutwaro akacweka karita just kandi karumuna mezi kunka
ahabo kuba we akongire mu value addition. Mwami Winston okiriyo no tuganira hakabaho hariho entekateka y'amategeko kuguma nibagahereza abana kutukuzo mu magenyi abantu aha budget zaitu tuba twine soda bia mizi bi tinkari biriho amatega berigija emyaka nkebire hingwire mu magenyi no shotiga kibiri expensive abantu nibajya ngo amate kiri expensive gateka no ndo kopono enda bihano enda amajani no so hata kanda amate gagarga mu magenyi no gashango mu magenyi agabagiga munonga mu magenyi agabutosha amatego tokushanga abantu banywa cyayi ntubasa ko jo market ya domestic ahabwa amategeko in the circumstance obutukine ama doubt mahanga gaheru na munonga Kenya ito domestic market tukaje empowering tuta tukakoresa amategeko actually se cywagamba tuosere tukitekatekaho icyo kintu cya abana beitu kubahereza amate gar processed haza ikiroto cyanje nyonko muntu n'abanyayuganda kunywa amate gar processed ntibasa kuba like a far off dream konka Uganda netekwa planning towards that target kwija tukareba ngo abantu beitu banywa amate gar processed mbweno iki cyano gamba okugrowing domestic market n'ikintu kirungi bunonga kandi agamate gabana bishomero nyombere nkitekatekaho hati nka government ne homushoro amate agar packed agar processed ne charging aba processors umushoro hat that's the first item boba processors nkabo hat kanuba noza growing akatare consumption kaneneza ko yongera ahawenje bota kugira discount yibahereza government ekasharaho ahamushoro processor ekahereza discount nabandi omuzeire no bakagira enushe yataho then tukareta bukuba kanagambire with some international agencies zo kutwa into zo kwabo kuba nyosoro mbintu byo ku zo muza workshops izizamate na diary naki bar willing nabo kutaho grant at least nabwo tukakora pilot project government ekasharaho amushoro processor ekahereza discount omuzeire nawe akagira kiyataho then international agencies nazo zikaha grant hatuka piloting that project in one area tukabanza tukareba abo kubece cyonka nikiba cyongera ki consumption seo ombwire bwa ebihumuro then hat processor akakora powdered milk yakuza ku exporting ekyo mbe nikitekatekaho ejo modo nayo abantu nibasa kuji refininga ntureba okucyakubasa kubaho ekya kabiri hariho ikintu cy'wagamba abo kuba south western Uganda especially tuyine bintu bibiri ebitukudubisa hari ubutukudubisa amate hari ubutukudubisa bitoke hati nyowe nkomuntu ebitoke nkabisa nyonyi n'urutoke nka hate bitoke nabisa nkasa ebihatsire nasa nebitahatsire as a trial as a test kuna akoze recyo nashanga ngu abantu banje kanye n'abakozi 25 bakana barya ubuhunga bw'ebitoke nibashigisha obushera bwaki bw'ebitoke hati nakora research nashanga ngu ebitoke nibikira engano nibikire sano y'ebicori abo kuba bio tibine gluten hati gluten ni gum erikuberiyo eriyo mu ngano eri no buhunga hati umuntu kwari yo mugati ninga yari ya chapati hati ebyo kubikuzo munda byayo kwata hati riyo glue ejo gluten ne kuberiyo mu byo kuryebi ekwatana ezibere mugasho kutaha umubiri hata abazungu bariyo nibagezaho kwa avoiding ibyo kurya ebirine gluten hati cyo cyo kubanze cya kabiri nashanga ngu banana flour ninga esano y'ebitoki ko kugigetaho esano y'amate wajigestaho esano ya soya bean ekora health foods so hati bwo kureba formula milk
na izi ebyo kureba by'abana bato ebikuriya bakuhabarweire ebakuhaki hati ahabwenki government nayo etakuronda uburyo obutwakubasa kukwata ekintu ekyo kakaba katare k'ebitookye bitu kakaba katare k'amate kandi tukagaruka tukatandika business endiijo eyo kuhinga empocha soyabin yo kuhinga empocha hati ekyo nakyo mbe nikiteekateekaho ngu natunga chance nkigambire abandi abikikwataho babase kukora ki babase kukikora so hata mu kupromotinga domestic market noba no cushioninga sector direct sector against adverse effects of the international market hata hariho economics sector bakweta externalities ninga external factors hata tokwera nka amashita ugakwengera umbeyi amatena gone gatekwe koraki kwengera umbeyi bwese twakwika at a point ukashanga tukubasa ku exportinga amategeko tukagataye so inagira ntati one ndakureba this situation ogirebe in two ways one ekirukora nkiha ekitakora nkiha twarema ngo ekikora umurango gwa president gukoziri kandi ubwo kureta ba processors nabo gukozira bako atwira katari konka twenda kongeramo ntwende kiragiro cyo kusanitizing akatare kikataho fair competition ntwenda barwanse dumping imbazi kukwata buri nanka umbazi gono gubatunga bakagudumpinga buri kintu cyona ecyo ne cyakasha twenda kureba ngutabo price fixing abantu kuzo mu corruption bakagambe nama yabo bakajya ngo haza ahari rushanje na 5 mutakarengaho so njora ni ndeba ngu ekirukora nkiha ekitakora nkiha interventions niziya ntwena processor nawe ahitera mu kifuba amanye ngo amate nage har farmer kwako bata atakutunga price ekiri nawe wenka business ye ter guaranteed angenda ngo hereze view yawe about cooperatives na nakuburiza wenki hariho bwa cooperative buke tutakubasa kwika tutakagire ku evolvinga Kenya konka itwenka Uganda nka southwestern region tubasa kugira cooperative society yamate twenka bageta cooperative movement ejo movement twenka tubasa kugira ejo ya district twine twashire aha kugira aha district twashire kugira aha region tutakagire kwika aha level yihanga so that omwanya mwe tukajibona ugambira karumwe ahabu kuba oriya ogwe processor aha twasize kwa kuzarubaya ajatatu imwe niza kubagura mbere nyamwaha inyoni za kubongera mu 10 atabisigana bono bono babahereza nkagana rukaga tuza kubahereza rushanjo nahandi so benyine soft landing an idea soft landing ya processors abaka processors nabo nubargaha bagenda batunga za loan ubundi loan no babazitungire amhendo sente nyingi sente babine kuzihamo omuki konka beni tekateka ntati ahabwenki hatakuba hwenkoragana partnership between the processor na cooperatives as a partnership ejikanji kugambe beni tekateka hatu noreba processor na abaine trucks tankers zamati abakanu bareta ku deliveringa ki ahabwenki hatakujya tumbwene ahabwo kwenda kwa upliftinga omhendo gwamati naza kwata ejo business nagihereza cooperative egi yatamutanki 2 eri yatamutanki 2 egi yatamutanki 2 eri yatamutanki 2 rero cooperatives hati zirjaha yabaza mu UDB bakatunga sente bakagura za tankazi ninga bobonka bana bakibasa ninga ukwara base kuona konko shanje ngutanka 2 tankers zaba za supplyinga katugire nka par yabene tankers 2 zamate eri kusupplyinga par hato shanje ngwekyo akaka senta nambwe minister kagamba ha cha diversification konka wakana gamba ha ku diversifying through okutandika enterprises ezindi you shut enterprise egi ekikuremere hatu waza kugira ngo abantu batandike gindi no kata banze turebe okutwakubasa kutaho
omukago hagati y'aba processors na cooperatives bamanye ngo really they are not competing kwihaho no ba complementing each other hati kirakiriho yaba logistics yaba distribution yaba transport bagikwate bagihereze bahi bagihereze ba cooperative ikintu cyo kubanza ecya kabiri government ka government nyena ngo eteho ihindure mu kiragiro cyayo egiretse mbweno hati twarebere ngo cooperatives nira kari abantu hati ekitwaza gukora twaza kubarondera fund turonde fund hakiri processing amate government hereze ba cooperatives sente bagire kibakweta ATM machines ATM nibakijuza nka anytime milk anytime ATM neja kube mu processed milk etar mu raw milk in fact mbeni teka a model whereby ba farmers umuntu wareta ritigana iriya raw milk watahana riti 10 ya processed milk abo kubona unda kunyamba tagarigere gate agar processed so that ejo cost of processing bajiha milk supplies zawe wanyitegereza nikireba kakiciro complicated kokati complicated hariho partnership between cooperatives and processors nkibasa kubo nubakwata ATM machines tanka nego manager nerabamu neza amagomborora ne shukaga amata gar processed omukashesho muntu neja natwara amateje gar processed there hat kuriya cooperative ne musharaho cost of processing yaba zaziri riti 10 katugire kashiringi 15 konka watwara amate gamayonjo tureke kugira amate tukaga producing kandi tukagatwara tukagahereza ki abamahanga agandi ito tukanywa amate gatari marungi cyo ya amatena nyenda ngo kore comment ubana ugamba wagamba mu enshonga yo mbazi tinu kumanya abana yo nakakwate na milk production ahabo kuba abantu benji uko abarisa mbabana bagamba hati ngogesa imbazi eiba kubire neyo bushuzi manya neye nyanya manya neyo kwita rugongo manya neyachi hati mbajogesa imbazogesente ente nyinji nguzikomere haza kwirukuma gwente kwirukuma ikindezaho aha milk production tindi kumanya ikintu cyo mbazi iwe ko mukugu nubwo batari mukugu omubiri konka kugira uko abantu ugamba oryo mukugu indeed noreba ngo hatusho hati nyo kani kiteka abo kubanyosere ninkora research y'ibintu bya diary hati haba haro farm zina bachora nyewe ninkosa umbazi yaba norbuku yaba guhombazo gunkozesa yaba spona yaba ki hati nyowe kunko bani tabara 20 liters ntamu 60 mils abo ko bani ntina ko kunkuta munki ego hate kufa hati mutahi wanje uwe natamuke kirengo cyaki cyo mbazo kukiri oriya natabura mbazi agaraka tamuki dudu ogu hatoza kushanga abo kuba farms zizo zona zirahamwe oshanga ngwengoha nizigira sita nizibana zikurosinga engoha eje yatunga amani yabo kuba etahaha ahambazo gwina amani kwe kwiko munde ziri letiko kuzita hata hitugambira tene muntu oinente zenjungu kwara inente igana enti 10 ningi 15 zihumuri ahubwo kwa abusinga embazi yitwe kaba fama embazi tukora ki ko kandi bushoberwa nayo mayengo ndushoberwa habako kwa batakikoze ente zigira sita hariho abantu abayebineza frisian almost zikaho abo kuba hakabaho dumping habaho embazi mbi tabaho supervision nungi so hati ntwe nambwende mutahi weto wa Uganda National Drug Authority ate wa man really kwa rukwemereza abantu baba penalizing aho ikintu leta mbazi kutashyikira ukagudampinga ombukatari ukite ibintu by'abantu so nyoni njangwe cyo kiwagamba nicyo bimwe ahabi dysfunctional ibinani ngamba icyo nacyo nikimwari ibi
umbazi ahawe ni impuramu nangwa government nangwa enegezaho ahabo kuba ni impuramu bariyo no bareta vaccine ngonga nyombe ni tekateka ntikece nagambire cya pilot ku piloting hatu wakwata an area wakwate gomborremwe ukajya utumwe nege gomborra hatu twaza kugikosa ka research nka pilot twaza ntumwe nago mukosomba zogu ntwenda ngo burukozya habe hari umuntu wa veti ntwenda ngo mbazo gutaburwe guti ntwenda mwena mukosomba zugumwe ntwenda ngo mpadoke hata bakorebe byona ba fencing properly tubanze turebe ekikureta engo hakutafa niki nito kabafama kwa abusinga ninga kutwaza kubi kwando ninga kubyombazi ninga nabo numbaze nago wineshobe aboko bana baboko babe abe mbaze bajyangunga ba fama azene imwe umbaze no mukosa kubi nacyo kiri yuna mazina umbaze ubwo abantu dudu bagitabura ko kashatu bakoze iki ente baze abantu abafama nibagenda bazo mukatare bagura dudu neyo kwita nkebiyenje ebiyenje hatu bagitabura batamuguriya yaba no buke y'abantu gamba batabura muna dudu nubaketa koki batamuguriya batamuna koki akoki ente kazitambi so hadi nicyo kurebera amategeko gonka kuba kaza gakebera bagashanga tekwenda kuvuga mu no akabugamba ko benda kunyitira abo kamateto gagamba hote ko kamazima garugo twine kwinduraho ntwaza yitwaza kandi government nayo tubangiri ho piloting jeti nka piloting aha umbaze na testinga nataya abantu bwange bona nataya ba veti ente kazitafiri mbwe ni mu bafama ni mukore ni mu kutwaza kubi arho enshonga ina kubengenda ngo leta ron twendereho abukwa turi kweza wanu ugamba government kubakwatiraho na mnonga ku building cooperative societies na mnonga ukuza ombintu byembazi na mnonga ukuza mbwena hinji no gamba government bakwatireho nangwa no bushaka kuba ikintu cyo ruguto cy'inguto abo kuba nkemotoka yinde birenerga za kashonjo uko amatega sire wanoza kwika rubayaho wano guza kwitaraho ndebera imotoka yagireta amatego nagaho mukani zona ikirore cyo na cyamate cya yatka so uko ni government uko bakwatiraho mbenu government ikareta policy program ya parish development model buri gomboro buri murukano baza batamu miliyoni 5 pa financial year financial year buri murukano batamu miliyoni 100 pa financial year and the target was 5 years ekisangeki kugira ngo ekisanje cyaza kwa buri muruka nkogwawe ugwa rushozi ningo ugwa rubrara gubegura muri miliyoni 5 ahabwenki nkabarisa ezo miliyoni 5 myaka 5 miliyoni 5 myaka 5 so ezo miliyoni 5 myaka 5 ahabwenki zo batarazigize mukari tureke abantu kuba bari barisa bekore mu murmo esente zo bazikozese umwanya ko kuza individual buri umwe bakamuhashira injo miliyoni no ne cyari kuza kuzikoresa no tari kuza utine cyari kuzikoresa bakazhanka cooperative society ninga bakazihereza abeteri no miringo yona uko umwanya go kuzihereza umuntu omwe ukahuromwe ngwazishwereza umukazi undijo azinywira marwa undijo azigizirata undijo azigizirata so imwe nkabarisa kandi unko wagamba ukaba ino yenda ukaba ino no basa kumaringota parish development model na challenges eziriyo mbarisa okay hati yewe aba government beja kunsasa abo kubanyewe nyine a different idea about the parish development model. In fact kwe ashwire nyowe I reconceptualized it nkagireba nagira nti no hati ese sente kazita kuzakora impact miliyoni 100 aha parish impact erahi miliyoni imwe bo n'umuntu impact erahi hati ngira nti hati hariho aba economics beine
they have a strategy ninga a model nubajeta incremental approach ninga gradualism oboza kuza kushoze sente zono mihanga ryona abenki utakugira utumbwe sente kanste aharengo rwa yaba region emwe yaba region zibiri hati kwate capacity tubanze tukore sente to stay in that area so that to stay have financial year tujengo hati financial year northern financial year western financial year eastern financial year central like that hati kibase kushanga ngu watunga sente nyingi kandi wazitomu chweka kandi zakora impact kandi hati kuba hati gradualism ninga incremental approach hati kuba no koreje region obano shomesa region eri umwe ko kwije kuba sente ryo star hati kuriyo bano shomesa yo kandi ko kuza kuzita yo sente hati no reba habiremwe issues nyingi actually habuko ni burra radio ni plan ba complaininga nyoba campaign twaro nkaga nyoba campazinga hi so hati echo supervision never centralized kandi even amishogona bihanga gaza human resource logistics finance biha byona nibizaka hi ahantu hamwe. That's the first point. The second point, waba noza preparing abantu noza kuba preparing gota nyombe ni shabangu aba ba commercial officers babatendeke babe investment advisors hati software zero hati no hatu katugire waba no yenda ku lisenko kwenkumi hatu nje nozo wa investment advisor naye hayo computer najya nonda kuri research nyera kuri lisenko nonda kuri lisenko kozinga 20 na feeding ati on computer plan yona neshora instantly atagire kuza gita no instantly no in fact na hati har loan calculators even have it on my phone nota mu sente zo kwenda nota mu interest ne ko baraki hati twena tugire by investment abamba baba commercial officers bashomesubwe ba preparing abantu omuntu ko hati ogomwa ko gunani ngamba hati bari no batasente mu western hati bari no bakora ki no ba preparing eastern no bakora ki abakuza kutunga sente zona bariyo no babashomesa bariyo no bazom farms zabo bariyo no bareba preparedness yabo konga hati no bakwata batambikira wachuro nambwe na ba OWC bakatwereze imyembe na nyowanye ngi ine myembe rushanvu konga ko kushange hire no shoburwa naho kugita no gitombo butare no gitanka ahabwenje hati ko waza kutwereze imyembe wahereze abantu 300 oso hati ahabwenje utakugira another one wereba ngo imyembe ukataho factory ya juice kakabaka tarekaki kemiyembe arabo kuba yaba government osura private konka ukaranga factory zireta ero hati nyoni yona ni tekata abo kuba hati parishejo it's 1.1 trillion ni milioni ni bilioni 10 bilioni 10 hati bilioni 10 ezo ni milioni omutwara hati wazi kwata ukazitoma region zibiri nango katugire ukazita sub region ukazita district ukazita gomboro ukazita parish der hata abamba personnel officers abamba bona aba parish abihanga yori baka concentrating in one area bakamanya ngo bakikore kitweka cyahwa umwaka kwija ogwe sente baza kora central umwaka kwija ogwe sente baza mu eastern umwaka kwija baza mu northern kandi kuri yiba atandikire hati ko baraba bahero ku yare miyembe ningo ku byaro mwana hati kandi esente zazo mukora ki value addition nko nani kireba ahabo kuba tuza kwata kumama gizensi yona ngo gikwata umurundo gumwe no muntu kwabana nabo mbiri ahine akaceka katandikira president haruba ija ndambo roko no manu muntu wa taekwondo akana ashoborora aba taekwondo amano kuba in one fist hati nico twenda tukori amano twenda tugate hamwe gatere hamwe ga transforming hati tuzacyo kuteka tekera factories ahubwo banango nani teketa ngo hati nico twantuza mu ecyo connected nature
So if we are there beyond falling in there. Falling in there. Processing facilities, logistics, training, beyond falling out. Can have matter you to solve a new world order. No many world orders are evacuated by a world order where you had you had America and Russia as the dominant powers. So hati ashtur hati ijan hariyun hija China na unipolar area bipolar unipolar idiyo turugirum butegeki obwa America hatugirum bakweta multipolar ombutegeki obwa Russia ombutegeki obwa America ombutegeki obwaki wa China kandi hatariyo na BRICS countries. So hati nubagera ngo the next world order is going to be a digital world order. Digital world order whereby wahika petrol station waza kushashura amashita wihayisende bajagwa ahatwikiriza cash no shashura raso momope. Technology niyo kuza kuba driving a development. So hati tukihanga, how are we prepared for that order? That begs the question about curriculum yitu ihanga ninga educational system. Nyombe nkutuwekere nanka paper ina handikire nkahandikira ba Education Review Commission talking about hybrid schools. Hybrid schools is combining a traditional schooling and vocational schooling together. Ekinyota hani kigamba kwihankwataga no mbyoburu abenshi batakugira buri shomero umwana akaza kurga musini ya 4 aine kintu cyemikone cyakubasa kwekorra ekaba certificate ekaba foundation certificate kuzo vocational yanda koraki kuzo mutekaniko yaba takwenda yanda kurgira mwaho aine certificate ye yo kombeka nanda kuza gukora diploma akarga akazo mutekaniko hati ekike kiturumweki unemployment nija kweyongera habo kuba hati turiyo tuzo mu industrialization hati noza ku industrializing water otine abantu bari technical bari trained kandi abo bantu abahansi abo machine operators welders what tukujyamo n'ikintu cy'amani no even ameza ashatu umuntu nayo yayegire cyo gukora. So nyone cyo mbe ni ndeba educational system yitu tugihinduremo abako bahatariho gap between education and industry. Tuine ku bridging that gap. Tuine kuronda nambone kara president ikintu cyo nakigambaho BPO business process outsourcing centers ninga institutions hati abantu kuba bari yaho murumbarara beide computers zawe 12 bari yono bakora imirimo ya Hong Kong architects graphic designers tubazayo baryaha kunkano bakora Hong Kong uko no kurwana unemployment mbere nyene other ideas hati kabaraya tine cyaro cyona ekitari mu job center nozayo nushanga imirimo yoneti imbere mu room yona bajota ninyenda umurbo gwacu go bwa drive hano bakwita win experience ki drive family yawe rinkahi urakoze rinkahi references zawuzure baterayo bagira ubwo mutarije ugenda utandika gukora tarukuza ko advertising ibi ya recruitment agencies manya kushashara yuki tebkwetengesa reka tenderaho nani kushaba usibure abakutureba kandi njagaruka kugira umwanya gundi ni kwereza kuba uce fresh ine ideas zindi bihanga yakubasa kugobamo kushaba ngo usibure abakutureba abantu bande mwebare aho kiganire cyo ntuyireho nyonko muntu nyine ndi umbiti byamati ndiyo nifana byo ni ideas zanjye ni style no bazitera konka kikunze biragumaniza gamba abo ko banyon really committed kandi no passionate about them. So nyoni ishaba really government erike twatanise na ba cooperatives
n'aba processors tugire ikiganiro kimwe hakariho group bakandi bageta multi stakeholder ikayatandika hweke icyo kureta abantu kuganira kugira konkati cyagumizamo konka mbwe ningira ngo ahabo kugira government nungi kandi government erkwinduramo abo ko bahati turiyo mbwire obwense riyo nehinduka tendere nahabwe cyo musibeje wa wantero mu gishogundi tujya tuganira hari mwebare munonga umwami Winston Mwine Rwakanengyere kandi nanabagambire ngo no murisa no mushubuzi kandi ni senior economist kandi akabaho executive director abwa Nambore national chaimwe ni chicha economist nyowe in international business okay kandi chartered marketer chartered marketer kabiona nibiyo okay yes mnonga tuyagarka kandi tukwereza twenda ngo na mnonga 2027 ubu tuza kutayisa Afcon mpira ugwa Africa ugwensi ya Africa mu Uganda kandi nko muntu wa executive director wa Nambore national stadium tujya kugira ntubwire nabwo tugire twaganiraho ibintu by'empira na bintu by'ibishayi abuko binemo experience tuyagira bwire tuganira muri bwitu ni kusima mnonga bukurwo mukasheshe kandi kusiyesha hezi programs zinde za Sky zagumzamo kusenye cyakare na sigarandi yakoraje Edwin Sky TV irakari abantu